Talofa ki tala tot si vim de ponei au ko sauli makitsiona. Ava tu foki whakatalofa nga ki whanau tūwalu ko neo nono mai whenua mai lunga i te netsi. Mo te ponei ka whakalongolongo tāua ki tala i te pāngo tāko matala ki tua, pēnā whukunu nesi tala. Te matangaluenga o te whainga o kainga ne nofo i te whenua tēnei ko nukulai o whakamaina whakanofonofonga o kope whainga luenga ko la ka watu ki lunga i te whenua i staimi pili mai mua nei. Te sui pule o te matangaluenga ne whai mai me tāua ke tas te mainanga o te matangaluenga mo te kaupule ki whakanofonofonga ko nei o kope. A mea whainga luenga ko nei e whakamauangina ni te matangaluenga mo whisosoane ki tata whainga o kainga kai mai se foki e mawhai whisosoane ki lunga i atia kenga o ngā luenga te whenua. Kila me ngā lunga ni au ki ko ula kita maura mua ne. Mai se ko excavator ko ni fo ni ka tuka mai ki lunga i kulalai. Ati la ko na me ngai me la kunya te nganu ko mai nei le te pea inga te nei ne. Ni te whakaonganga o mea ko ni. Te mai nanga te nei ki lunga i whakaonganga mo tulanga ko la se tau whakaonga ki ne, o nara ko tau whainga ni matangalunga pui a me whaingalunga. E moa e uke a mea masei, a mai se ko te tungi me whaoa o parts o me whaingalunga pēnei. A ke whakatere loki a ngalunga te matangalunga pēnā pilo mo ngalunga te kaupule ne. Pēnā puke ngalunga te whenua ne. A te uke ki a tūlanga e nakuina whamai na whakaleki kaupule o whenua. Tūlanga i tūlanga te whakaonga te me whaingalunga. Te lasinga nei o whenua tūwalu ko tofu i kope ko nei. Ka ko nukulai lai whakatautau ke maua i staimi pili mai mua nei. A nukulai lai la ni sikin whai oko mai tena me whaingalunga. O naka tūlanga o te wewenga o te me whaingalunga ki nunga te pinga tena nukulai lai. Kati tai whainga tāloa ne. E lai whakatari ko i se pāti tai whakatari ki oko mai te wakako kum whai ioka. Whakaonga mo mai te me whaingalunga lai lai ne. Ka e tem teni whakamai na pua. Ka whai ko mai te me whaingalunga o mai whukilo tamariki mātou mo te moiu. O saina pule tendena kai le mon no kumai na kaupule mo tamariki nga lunga tulanga whakaonga te me whaingalunga. I pate a Walter, me mana ko ngina kilo te matangaluenga, te ngalue tasi mkaupule o whenua, ko te mea ke tasi te mainanga e tele kai whainga o whea ngaluenga i lunga i whenua taktas. Mai se lo te tū mā sau katoa pēnā whukitola leo te whenua. Te matangaluenga tau o aso, ko ngā lue ki te whainga soko takinga, mo kaupule i nai whenua i tua whanawhutsi. E uinga lo ki te whakataununga o te manakonga, ke whakatū ne ofisa o lato i whenua katoa. I te vai asa ko whano, e isi se timu mai te matangaluenga, ne nofo i whenua ki sau te o whai sau talanga ko nemu te kaupule nukulai lai. Kai whai foki a ko ngā lātou. Ne whai mai te sui pule te matangaluenga, me lasi te manakonga o whenua i tua, ke whakatū ne ofisa pēnei ko lai toi loto i palani a lātou ko tine whai. Mene ko tau mawhainga te matangaluenga o whai ana tiu te whakamātea, tasi mai e ko te manakonga te whenua, o whenua tātou ko ne se ai ne ofisa o te matangaluenga tau o aso iei, ke mawhai o isi o whakatū se ofisa i lunga i oro tau whenua. Nei ko mua mai mātou ki nukulai lai, e ui iei ko otilo ne maua ne mātou a tusi whakatalia mai lo te whale kaupule, ke mawhai ne whenua ko nei o whakataunu o whakamaua te li isi. Kai siki laveaga ye me siki ai nga luenga kai mawhai o ngā sue mai whaitulo te kaupule. Na tēnei ni ako mai e te matanga luenga o whai pati mo te kaupule ki lunga i te awala whano ki mua te ngā luenga ki mawhai a whakataunu awa i loto i te vaitaimi tēnei ko tine maua ngina a sene mai konga kola e mawhai la tau whakatupengina a te atiakenga tēnei. I pate a Niko, me tāua whoki ki te matangaluenga, ke isi ne ofisa lato i whenua katoa, ko te mea ke mawhai o puke whakamtalanga tāua o te tau te aso i lunga i whenua taktasi. Te la ka whisosoane ki te whakatokanga o li pōtsi, i o me ko matematenga o tau o aso i loto i se tasi ki te tolu māsina. I o me ko te li pōtsi te tau sanga katoa. Te malanga a siasi whoki tēnei ni mawhai e tino ngā lue o nono ki lunga i me whai ngā luenga, mai se loi nula kita. Lua ne mawhai whoki ni te matangaluenga o whai ne ia a tūlanga o nononga ki mea whai ngā luenga. Te matangaluenga ko nei lunga i whenua ko nei. E ui e nukulai lai se ai nena mea whai ngā luenga.
ilunga I konei ko ai puken lato te vela ia mo te tau te aso ka esi ne nisi mea whai ngā luenga ko rai awala I me tau whesoko takinga Chedi Beetle ia mo te HF Radio ke rai mawhai ia whakataunu ia whesoko takinga ia ona utulanga mea o whakalawela vitu iso style Mai tawhalo iei, te timu ne whakaonga te awanoanga I te whenua ko nukulai o whail do wako a konga. Ko te toi vaenga iei ko te ke mawhai ne te matanga luenga whakawanoa te whakaonga te awanoanga ke mawhai whakalausa anisi whakailoanga, whakamainanga ki lunga I te whenua au ako tūlanga o te vaitau tēnei te dry season ia ko te ia mo te vaitau te lai mawhai ia fall leak ia tūlanga waiua a ke toka a te kaupule ia na palani whai mai lunga I whakailoanga ko nei au main te matanga luenga ki lunga I alato I tūlanga o matematenga o waiua I lo te tolu masina Kati ko nanis apongai ne mai ia te team a te matanga luenga tau asa ko te whenua o nukulai I pati a Niko, mei te kaupule nukulai ko ngā lue nei te whale kaupule o te whenua, ki lunga I te manakonga ki se konga lau kele ki whakatui e te ofisa o tau aso I lunga I te whenua. Te ofisa tēnei ka atu I whenua katoa, ka whakawhaingo whea te whakaokokonga o soko takinga, kai mai se te whakalau e whanga o whakamdalanga mo whakailonga ta ua ko lai tau ke ilo ne whenua takitasi. Te timu mai te matanga luenga ka malanga atu whoki te vai asunei ki vai tupu mo te pongai whukilo tēnei. Kai mo te toe tala, te pangota ko Mark Anderson, te lane loka ki te mate I te awhi vaselau I wawalu, ka tala ki tua I te asanga fua mawau, mai tua o te lua tau sanga ne pei I te whale pui mo te nasala tā tino. Li poti ne maua ne tala.tv e whai mai, mei te ofisa te loia o tino mo kāinga ne ngā lue whakatasi o a waka te whakatangi ke mawhai o whakasawa Mark mai te nasala. Kai whawhtai me nei kum te manuia. A Mark ne whakasala I lalo tūlafono mua te lai peki te mate, kai te whakamafulinga te tūlafono I te lua whesfuluwha, te la ko isi se malosi o te whono tūlafono mai se te whamasino, o whakasala ne ia te tino sala ki te tā tino. Mai te awanoanga tēnei, ne mawhai e o a waka te whakatangi a te ofisa whakatasi mo kāinga, ke mawhai o toe kilo ki tūlafono ki te whakasalanga o Mark. Ato ne whesoswani ki tūlanga lo tea, ko te petition tēnei ni whakatoka ne, ko te negi mawhai o tala mai ki tūa Mark, ka te koi tua I o whakaset nau, ka e momo whia whamaine nau tūlanga te tūlafono ne. I lalo te 6 walis fulu o te whakawai o tūwalu, e se malas o te kōwana tātou. O whakase ai, I o me tai whakamamani te sala te tino tā koutina pegio te whakapui. Te malas ila tēnei te kōwana, ses malas tā ke sona kai wale fua ko te mea pākea. Pāke mawai whuki o kamanako fua te se tinuro te mahalo I o me ko te kōwana himself, e manako pāke tapale se tino ko tapale me kai. Mene se malas I tā e taulo whakaanga whakalei, ki tūlanga ko lang ko tō mawha te tūlafono ki lunga I te ai te langa tino ne. So bene mo te case o Mark, te mawha te tūlafono ku ngai aia ko te pelo ki te matene. E tonu se anga sala ni whaine ia ki te tā matene I se tino. But still se whai pa tātou toka whai e se, manako tātou ki se a, the second chance in about to do right ne. Nala tēnei ba ki te case o Mark, tā kum whai tamto officer ne toi kilo ku ngai tēnā case. O whai get drafts the petition of mercy. Ke mawhai whakaangane te kōwana tēnā power tēnā, ke mawhai whakasea ai tēnā te sala ai ane. Te tala tēnei se tala whakawhiawhia ki kāinga katoa Mark, mai se iei tēnā whakamātua te la ne lasi tēnā tau singa ki ei. Tau kāinga, kōkoro te whiawhia ne mātou ne, whakatari te longo ngaro mātou pera I te matou tamari tēnā ia Mark katara mai. Tapa mātou se whakatamari te whiawhia tēnā. Soko pua te asi pāti a maka o sili ne, pe am siri o tonu whakirane mātou ne. Te rara pepa ako tala mai te aso te rā. Tapa, ku whakatari atu poki, sokolo te alo ki te whale tēnā e whai pera mai ia e wawonu ku te whale roa na mātua ne. Tēnei rā mātou ne, ku whakatari atu roa me tēnei te ku tala mai mātou kokolo te pia te tau ni te motou tamariki ne, te lewa tēnei te pia tau sanga. Ko mātou pauna kina mātou te motou tamariki ne. Tau tu si whakamare tēnā ki runga te mālo ne, se pe sotoni pe ala, te lewa tēnei ne, mau se pe sotoni se wanoanga o mata ki a mātou ne, tēnā, mawhai ai au tāra. Tēnā, apataki te alko te atua tēnā,
pe ame lo kono at mata bam ko manu ya tu 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 si ya pe aku ira tu kula te mata ki ai nam tu ngani ma tu si ko se tu si ko ta tu ki kau ka das kai ta sa ka pa ta ko dia tu ko ma was so so ke ma pai ma kala mai ma kan la atau si ki tu ko ka dia tu aku mau ada mana ang amat betul-betul sama lagi nah hari hari matu tidak sah aku tak matu marah Ama ko tsanem taluwalo na tausanga kane mafayo matala mailunga ite fakatalianga te nathala kizuan te kabineta. Li pote e fai mai me yayen fakatalia ilalo o te sekseni walu spulo te fakawait suwalu te lai fakangalu e ye te malo se te ulo te at whenua ki te thala fakasao te pangota. Aia whakatautau ke thala ki tuai taime e whakamanatu ye te at whenua te aso whanau o te tupu whawhinei te sanga fua mawau. Ia ko nala tala.tv te po nei, 5 time te whalongolongo mai, manuia te po kai tau wha.